Hello. Okay, she's coming. Okay, we have Kasongo Nida. Kasongo Nida. Here is your documents. Hapa document yako hapa. Yes, here is the transcript. Here is the recommendation letter. Give him all the documents, please. Can you clap your hands for him, please? Hey. We have Mwanahawa Mkulwe. Mwanahawa Mkulwe, not in the room yet. Is she coming? Here is his certificate, recommendation letter, and also the transcript. We have Billy Masabiri Jean Bisemwa. Here is his certificate. Recommendation letter. Mama, kuwa karibu na mume wako kupokea cheti na Shabion. kumwangia. Yes. Good. Hiyo haina maana hiyo. Hiyo haina maana ya kushinda transcript. Chukua transcript njoo uoneshe. Hiyo ni paper tu kama hauna transcript mzee. The following is Shabani Rodina Mwanga. Shabani Rodina Mwanga. That's wonderful. Here is the certificate of Shabani.